anadwo nantie eye just say empedodo ni no empenifo ni teacher advisor for empenifo yakasa chome ti wo mo for say ebe yanko mo ntwi mo influence especially on long journeys at say be see ne enkofo da so tu kwan anadwo na no na nam so amatese akwenhia kese bi esi ewo Tamale kwantipo eso na akwenhia we esi ewo eye ma 40 eye popular joint bi ewo Tamale kwan so at yeah, you turn buses mienu ab wo fi kumasa ni etre guru and it say you turn back no so the opposite no so efi zembila no so ni che kumasa to medi ehia ebra na say allegedly no na driver back as ni ekum kakra wo to nko no na say lose control e ne car wo twu no nam so e ma no deviate fee kwan no so de you turn back no so ni kire no e ko di ehia mu hono ma enipa 17 etimechiri wo mo kwa agi shikra wo bi enu a wo ka bi na wo mo maka so a wo mo so prepare ebi de mu odin ebi so de kakra bi ateso na me yadom no otimi enya ya hwe kakra betimi enya no tie didi mu no nipa 95 na wo mo enia atese de mo akopem ewo de mo akopiem ewo Tamale regional hospital na Savannah regional fire service commander Mr. Kwesi Boafo Ebuwa wo no na di nchiremu ebetu dwa wo kire ya wo safe wo munya omunya ko anadwofa no wa tese distress call part tese ne kire se accident bi esi tese ne nyan it is one pentema mawa asenkesi besi atese omu so wo bo fo omunya ma edi ekopie mu ha wo mu etimi track cars na tese passengers ni bia no wo maye entrapped in the buses no wo mutimi eyi wo mu epie na 17 na wo mu ewu no mema 12 ma 9 na ebiemus no akola ba kope na 92 na yedi wo mo ekọ hospital no emutu kwan no so na tese ba ko hwere ne nkwa ba ko so ko pie mu hospital a tese ye hwe na tese no so wo jemu ja ni kremu a tese ono so ato na nanom wonse do tese number no emu epeja akodu 19 na tese ensem no ya akoso ma ensem ohuhu bebi kra wo ka edefi because future no ya ka dada road safety measures no ye delinia to jade dada tese de bia da education ba wo advice fu munya hye yaka susia no asa de kwa na ekoso because utie ensema beto da na tesa we no nkaye so avoidable so preventable say enka kwa hudo bebreso nkaye say driver na hwe no say ne nukum obehia rest and wo parking no catch passenger for say wo bia nko rest anas wo bia track mu kakra me de ma home na matoa eyeje ni so a enka betima ba ne say ka kwanhia we entimi maso nka nipa 19 a sabre o mahwere wo mo nkwa no enka betima ba so wo mu da so atiase atese wo mu ko mu nyuma so anase de wo mo purpose na da wo mini so anu wo mu di echi anu mutu wa na mo no ko metima ko du ho na wo metimi enya na wo masa wo mecha befie na so sesi adei minimu ka sei ahyeyi a wo bi enye ntino akoye enkwa na ahwere asabrebusiafo ahwere wo mo ediche nti ensem no sesi ya no me bi se o empenifo no enka ne sembiem sempad ye nkyerem ebiem se akwenhia ye betimi a presente se akwenhia ye betimi ye bi dafa ho se akwenhia endorse se nipa nkwa ehunya se nipa bebre ebehwere wo mo nkwa e wa akwenhia mu sesi ade asa de adeswa no wo aban no so no edoso dodo coronavirus anu ebro ye nyaaye enu restrictions no mu na ye hu anu kran so ye etemu so no ewudi sem no kono sem a akosoro ye sem a aban so ebo no mode ase mo bobai wo man mu so be so mu kenya no mo so ma he na saa ho no mo so ne abre ase kira no so na ye ntime mo fo no so be patu ye ho so ti ye beye na kwa ya ho ye ho na sese ye ho ba eti ko ye no so no enu kakra no so ye je so ye leta ban na nye bibi
Saba ye kwanya ma yense yen fa so a yem no wonye ono so beka hyen no ema ye na me mpoka saban eka hyen na aban na mu anya ahwe we ni hye so na se wentie ye hye de ye de tudwa so a enya ko hye na biem na aban na ade e be ko we nti ni bi sasa passenger fo no so no motika no mu no nti wo ma hu so wo driver ni no wo da na ensem wo ka se wo ka wo be kwa te se wunye emu puma sibreda nanso ni nya gina se ye be ye asutie ne tie ni akasa ya hwe ni ape ye nkwa enwo asem na yaka na meka ni sam na te se GPR2 penny power da no wo garu upper east region ye Gaddafi Muhammad ni nsem o de betu dwa efa de nam so ema kwenhia no de baye no say en waka ni nsem say fatigue driving ye the main reason na waka nsem no say when the drivers get to Kumasi, instead of them to stay overnight so they can have some rest and return the following day, they rather go and start loading to come the same day. That was the case of the bus from Kumasi involved in the accident. They don't sleep. I said, no ne asema waka na waka no sadi so said, say see a day there. We ye drive ni na wa dom GPRTU edumeko no nkwa de. Uba now say I want say pentema say we check kwa wo mpini da wo okadi susu dia so mo bi ya mpini e wo ma won't be driving cause the same journey best 3 times e wo mo aso e wo na say no dey so say any driver that comes and wants to return the same day, the GPRTU must make sure we don't allow them to go. I spoke to my people in Kumasi to be very Nebusia for a net day yet I will sem abeto jafa yenyanum bia wo machro mo nkwa no na me de asum wonso kakra woka e de fa wono boy mo de anefa som yen e wo your comment section na bia wonso no share video way on other social media platforms. Follow your Instagram, Twitter, so at @tumagh_, Facebook, @tumagh. Nana ma wuswa enemy din, masoriso.